Il-pressjoni edha kollha fuq Milan, hekk kif xejn inqas minn rebħa m'għandhom bżonn minn dan il-konfront tal-lum jekk iridu jibqgħu jittamaw li jżommu posthom fl-Antonello Sports Block FIFA 20 Challenge Tournament. Minn ġewwa l-Olympia Stadium ta' Berlin, Antonello Bella jsellmilkom u jilqakom għall-partita bejn Bayern Munich u Milan, logħba valida mis-seba' ġurnata ta' dana it-turnament. Bayern Munich li ġejjin minn rebħa ta' wieħed b'xejn ġewwa Barcellona jinsabu attwalment fis-seba' post b'8 punti. Fil-waqt li min-naħa l-oħra, Milan jinsabu f'il-klassifika b'punt biss wara t-telfa ta' 2 b'xejn kontra Manchester United il-ġimgħa li għaddiet u bil-pressjoni kollha fuqhom kif qed naqqa li x'brebħa biss jistgħu jkomplu jittamaw li jżommu posthom f'dan it-turnament fit-tmiem din l-ewwel fażi li ħadd intemm madwar ġimgħatejn oħra. Naraw hawnhekk il-plejers li qegħdin jieħdu bidej xulxin għal dik li hija il-fair play handshake. Bayern Munich illi se jkunu qed jilagħbu bi flokkijiet ħomor, xorzijiet ħomor fil-waqt li Milan għall-ewba tal-lum se jkunu qegħdin jilagħbu bil-flokkijiet bojot li tant ġabulhom risk fil-passat tagħhom fl-era Silvio Berlusconi b'mod partikolari. Immorru sa formazzjonijiet Bayern Munich, Neuer bejn il-lasti, Pavard, Boateng, Alaba u Davis id-difensuri, f'nofs il-ground Joshua Kimmich, Thiago Alcantara u Leon Goretzka fil-waqt li fuq quddiem Thomas Müller, Robert Lewandowski u Filip Coutinho għal skema 4-3-3. Milan jirrispondu b'Gianluigi Donnarumma bejn il-lasti, Calabria, Kier, Romagnoli u Hernandez fid-difiża, Kessi u Bilja midfielders difensivi, Calhanoglu, Bonaventura u Rebic wara l-attakkant tagħhom Zlatan Ibrahimovic fi skema ta' 4-2-3-1 użata mill-coach Stefano Pioli. Il-logħba tibda hawnhekk. Bayern Munich li jibdew permezz ta' Thiago Alcantara nofs il-ground. Lura lil Alphonse Davies, Coutinho lil Davies, Thiago Alcantara, Coutinho, Thiago, ikompli dialogu bejn żewġ players Brażiljani, Coutinho bix-xelluk, Coutinho attenzjoni jibqa' dieħel, serja ta' finti għal Coutinho barra! Bayern Munich illi mill-ewwel juru l-intenzjoni tagħhom ta' din il-partita b'attakk bikri f'dan il-konfront. Gol kien Milan moti minn Gigi Donnarumma. Il-goalkeeper ta' Milan illi huwa wkoll wieħed mill-aqwa players illi rossoneri għandhom fl-iskwadra. Ballon twila l-Ibrahimovic iżda jsib id-difensuri ta' Bayern, Kimmich, Goretzka, Müller, Goretzka, Lewandowski, Goretzka, Kimmich. Kessi jipprova jfixkel, iżda referi safar fawla l-Bayern. Moti minn Joshua Kimmich. Ballun imqander jilqa' tajjeb Donnarumma. Milan li jibgħu jiklirjaw permezz ta' Ibrahimovic, Calabria, Bonaventura, Calhanoglu, Theo Hernandez, Kessi, Calhanoglu, Kessi, Hernandez, Milan li jibqgħu fil-possess, triangolazzjoni bejn Hernandez, Kessi u Calhanoglu, Bonaventura, Calhanoglu iżda jinterċetta ta' Pavard, Müller, Kimmich, Goretzka, Kimmich, Goretzka, Lewandowski, Thiago, Kimmich, Boateng, Goretzka, Lewandowski, Kimmich, Goretzka, Müller, Pavard fuq il-lemin, Krasbax li jiġi klirjat mid-difensuri Milanisti. Calhanoglu bil-ballun, 16 minuta lob, Bayern Munich xejn, Milan xejn. Bonaventura, Hernandez, Kier. Qassam għal darbohra lil Bonaventura, Calhanoglu, Bonaventura, Kessi, Ibrahimovic. Jinterċataw id-difensuri ta' Bayern, iżda referi saffar fawl ieħor. Din id-darba għal konfront tal-Ġermaniżi.
Boateng bil-ballon. Ballon twil għal Philip Coutinho. Davis. Alaba. Kimmich. Thiago. Kimmich. Thiago darbohra. Kompli dialogu ma' Kimmich. Goretzka. Kimmich. Lewandowski. Goretzka imur għal-cross, iżda il-ballun imur barra. Milan illi jieħdu goal kick għal darbohra jinkarga minnu Gianluigi Donnarumma. Asir lejn Rebic. Romagnoli. Kier. Ballon twila l-Bonaventura. Twil iż-żejjed u Bayern Munich jieħdu goal kick. Tajjeb ngħidu wkoll dawn iż-żewġ timijiet attwalment jilbsu ma' l-istess marka teknika li hija Adidas għal daqstant dan nistgħu nsejħulu wkoll konfront bejn żewġ timijiet derby Adidasjan. Manuel Neuer bil-goal kick għal Bayern. Jipruva jfittax il-Lewandowski. Goretzka, Müller, Goretzka, Pavard. Kimmich, il-lejn nofsija lob, il-loba li għada minar goals. Bayern Munich bil-possess. Müller, Kimmich, Goretzka, Pavard, Kimmich. Tajjeb ngħidu l-ħafna azzjonijiet minn naħa ta' Bayern qed jibdew mill-saqajn ta' Joshua Kimmich li huwa wkoll wieħed mill-aqwa midfielders li għandna f'dan it-tournament s'issa. Milan jippruvaw jikklirjaw, Theo Hernandez bil-ballun. Bonaventura, Çalhanoğlu, Hernandez. Bonaventura, Hernandez. Kessi. Bilja. Çalhanoğlu. Milan illi qed jippruvaw jkunu perikolużi. Rebic. Davis jitfa' barra throwin għal Milan. Calabria, Rebic, Calabria, Bilja. Bilja l-darbohra. Calabria, Rebic, jipruva jfittex spazju għal-cross iżda jqassam lura l-Calabria. Alaba jiklirja, Thiago, lura l-Alaba, Boateng, Kimmich, Thiago Alcantara, Alphonse Davies, Thiago Alcantara, Alphonse Davies, Coutinho, Davies, Thiago, Davies, Thiago, Kimmich, Alaba, Kimmich, Goretzka, Pavard, Goretzka, Hernandez jiklirja fit-trawin għal Milan, 5 minuti bok minn l-ewwel taqsima. Għarru se jkollna xi gowl qabel minn il-mistrieħ. Çalhanoğlu, Boateng, Kimmich. Fakkarkom li Milan assolutament iridu rebħa biex jibqgħu jittamaw li jżommu post f'dan it-tournament fit-tmiem din l-ewwel fażi li tispiċċa madwar ġimagħtejn oħra. Hernandez, Kessi, Rebic, Thiago Alcantara jitfa' fit-trobi. Bilja. Fielder Argentin ex Lazio. Coutinho jieħu l-ballun iżda. Thiago, Kimmich. Thiago, Lewandowski, 2 minuti ta' ħin miżjud. Coutinho biftiltu spazju offside. Il-plejer Brażiljan ex Inter u Liverpool li jkun offside u mhux biftit. Naraw fil-replay. Kier, ballun twili pruva jfittax il-Ibrahimovic, Çalhanoğlu. Bonaventura, attenzjoni, ċans ta' cross għal-Rossoneri, le. Müller jgħid le, Pavard, l-ewwel taqsima tispiċċaw hekk. Bayern Munich xejn, Milan xejn, ibqgħu magħna. It-tieni taqsima wara tal-blokk ta' pubbliċità.
Nuova GT 1003 iniezione elettronica. E la Y10. Il privilegio di evolversi restando se stessi. Per qualcuno è naturale. Y10. Piace alla gente che piace. Sopra uno spuntino veloce, sopra un pomeriggio di lavoro, sopra un buon pranzo, soprattutto Fernet Branca. Naħba lura t-tini taqsima fil-partita bejn Bayern Munich u Milan minn ġewwa l-Olympia Stadion ta' Berlin. Logħba li bħalissa għada mingħajr ebda gowl, logħba illi fija Milan assolutament iridu rebħa biex ikomplu jittamaw li jżommu posthom f'din il-fażi. Goretzka, anzi f'dan it-tournament, skużawni. Pavard, Kimmich, dawwar il-balluna Goretzka, lura l-Kimmich, Coutinho, Pavard, Goretzka, attenzjoni minn fuq il-lamin jippruvaw, Donnarumma jilqaf. Bayern Munich illi l-ġimgħa d-dieħla se narawhom jilabu kontra Juventus f'dan l-istess ground nhar il-ħadd 10 ta' Mejju fil-5 ta' wara nofsinhar. Naħa l-oħra għal Milan l-oppożizzjoni se tkun ġejja minn tim ieħor Ġermani sena f'din il-kompetizzjoni nhar is-Sibt 9 ta' Mejju fis-sija u nofs kontra Borussia Dortmund appuntu f'San Siro. Kimmich, il-xut! Joshua! Kimmich! 53 minuta lob, Bayern Munich fil-vantaġġ. Joshua Kimmich għal darb'oħra jiskurja għat-tim Ġermaniż. Naraw l-azzjoni. U hawnhekk id-difensuri rossoneri illi għandhom ftit tat-tort il għaliex ħallew lil Kimmich waħdu u hekk kellu l-libertà kollha biex ikun jista' jitfa' ġewwa jispara dak il-ballun u jeleb lil Donnarumma. Bayern Munich wieħed Milan xejn, Joshua Kimmich it-tieni gol tiegħu fl-Antonello Sports Block FIFA 20 Challenge Tournament. U Stefano Pioli mill-ewwel jirrispondi b'sostituzzjoni Frank Kessin għala u jidħol minn floku Lucas Paquetá. Milan illi issa żgur mhux forsi jridu jiskurjaw jekk ma jridux jgħidu saħħa lil dan it-tournament ġimgħatejn oħra. Bilja, Rebic, Calabria, Bilja, Çalhanoğlu, naraw ir-Rossoneri biss jirrispondu, Ibrahimovic, attenzjoni Ibrahimovic, magħluq id-difensuri ta' Bayern. Theo Hernandez jieħu Tobin. Çalhanoğlu, jiklirja iżda Pavard, Kimmich, Coutinho, Rebic, Bilja, Ibrahimovic, Bilja, Bonaventura jipprova iżda Bayern bil-possess tal-ballun. Pavard, Thiago, Goretzka, Müller, Thiago, Kimmich, Thiago, Kimmich, Thiago, Müller, Lewandowski, Kimmich, Lewandowski, Għala Romagnoli, Rebic, Paquetá, Milan jippruvaw imorru l-kontrattak, Çalhanoğlu, Paquetá, Rebic, għal darbohra Paquetá, ballun imqaddel għal Bonaventura, il-ballun imur barra. Sostituzzjoni oħra għal Milan. Castillejo jieħu post appuntu ante Rebic. Neuer bil-goal kick. Boateng, Alaba, Kimmich, Çalhanoğlu, Kimmich, Müller,
Milan darbohra, Kimmich, Lewandowski, Thiago, Goretzka, Kimmich, Çalhanoğlu għal Milan, Çalhanoğlu, Bonaventura, Hernandez, Romagnoli, Hernandez, Çalhanoğlu, juhu l-ballon Kimmich, il-plejer li issibu kull imkien fil-manuvra tazzjoni ta' Bayern Munich. Theo Hernandez, Lucas Villa, Bonaventura, il-plirja Alaba, Theo Hernandez, Lucas Paqueta, Lucas Villa, Thiago Alcantara al-Bayern, Coutinho, Goretzka, Lewandowski, Kimmich, Lewandowski, Coutinho, attenzjoni, spazju għal-Bayern, Romagnoli jiklirja, Ibrahimovic, Bonaventura, Paqueta, Ibrahimovic, Hernandez, Paqueta, Kimmich, Müller, il-cross, Coutinho, tajru barra id-defensuri Milanisti. Sostituzzjoni oħra id-darba l-Bayern Munich, Thomas Müller jinqala u jidħol minn fuq l-ex player ta' Inter Ivan Perisic. Bayern għal-darba oħra Thiago, Kimmich, il-cross, jiklirjaw Milan, 10 minuti ta' possibilità għal Rossoneri li ġibu dro għal-menu, minn dro xorta jaf ma se jiservi jom xejn għal-sabiet tħol matematika. Goretzka, Paqueta, Bonaventura, Paqueta, Bilja, Rabia, Bilja, Castillejo, Rabia, Kiel, Bilja, Kiel, Bilja, Kiel, Calabria, Kiel, u dialogu bej dawn it-tnejn, Romagnoli, Çalhanoğlu, Bilja, Çalhanoğlu, Kiel, Bilja, Çalhanoğlu, Castillejo, Kroos jilqaw u jiklirjaw id-difensur ta' Bayern, Perisic, Goretzka, Buħra Perisic, Alphonse Davies, għaw il-rabu uffiċjali tina il-numru 2 biżjud li huwa ta' 2 minuti. Davies, Goretzka, Davies, Bilja, Paqueta, Çalhanoğlu, Hernandez, Romagnoli jiklirja l-trawil, sostituzzjoni għal-Bayern Munich, joħroġ Davies u jidħol minn floku Kingsley Coman. Coman, Perisic, Coman, Goretzka, Perisic. Il-logħba tispiċċa hawnhekk, Bayern Munich wieħed, Milan xejn. Milan matematikament eliminati mill-Antonello Spurs Block FIFA 20 Challenge Tournament fit-8 l-ewwel fażi. Dak kollox minn naħa tiegħi, il-logħba li jmissija fit-8 bej Juventus u Liverpool, kummentata minn Bruno Pizzul, Antonello Beladikum il-komplement tal-ġurnata tajba u komplu servu il-kontenut li qed nagħtukom fuq dawn l-istazzjonijiet.